ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ IDP ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩ IDP ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 32 ꯄꯣꯏꯟ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯪꯕꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯔꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯨ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट की केस अमदको याम क्लियरली मेंशन तौइको मसीगिसे लास्ट डाटा ट्रांसफर ऑन गरकांदको कुइसेलकपदगी डाटा ट्रांसफर ऑन गरकांदा वोटर सिंग से ट्रांसफर तौथोकिबे केस लेइबो गुजरात तको अबदे माइ माइ लेइबो जगह दुदा वोटर से ओननगी बाइ तारे अदुगुम केस लेइबो मणिपुर की हुजिक लेइबो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम नत्रगा इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम जिदा 1950 शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर से 3 टाइम्स कुम एमेंड तौरकांजिदा एकेटी एनी कुकी ट्राइब सिनेबा अखोइदे याम चैलेंजिंग ओइरिसे अखोइगी माउ मरम प्रोल पोमाता अमदि तामोना हाबिबा टेक्नोपल चंदेल की वारी से सिदी तामोरे सोरो की कांग्रेस पार्टी बुनते अखोइगी ऑल पॉलिटिकल पार्टी मतमदुगी ओक्रम इबोबी पालिंगैगी अमदि इप्सा केसे न केस तौरगा मसिगी पोचे RGI दे तौर कलथन गिबले सब डिवीजन मापन से को अदुदुना 2001 की मतुंग द लेबा मी म्याम से मसिग मणिपुर की ओरिजिनल सिटीजन याम क्लियर होइबा पॉपुलेशन की डाटा नते हाबने क्लियर होइबा पॉपुलेशन डाटा नतेबा अदुना 2000 ममांग बौदी अकोइ मणिपुर की 1 की ममांग बौदी अकोइ थाजब याएबा 2001 की मतुंग ददी एनी सेंसस तौगिबसे 2010 द तौबो येरा 10 की मतुंग दनी NPR लाइजे अदुगा अदुदा तौबो येरा अदुगा ममांग द तौबो येरा 1 द तौबो येरा 10 द तौबो येरा हुजिक तौदोरी सिसु अकोइ थाजदेबा ममदी 2001 दा को माउ मराम पुरुल पोमाता मतमदुदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट लेत्रि को फिरजोल लेत्रि गसा हाबी डिस्ट्रिक्ट लेत्रि अदु मतमदगी हौना पॉपुलेशन कॉन्फ्लिक्ट से लाबनेबा इन्यूमरेशन कॉन्फ्लिक्ट से दुदै लाखरेबा अदुना मरम होयकांदा अखोइगी ngसाइगी लिगेसी डाटा जे फक्प मतमदा नत्रगा थिगतप मतमदा कलाय वाइदगी थिगलक्तोइनो हाइबा पोतो करम डेट तगी होदोइनो हाइबा पोतोनेबा पॉपुलेशन जे काय डेट तगी होदोइनो हाइबा पोतो मदि खंगमिनबा म दरकार ओइदब्रा हाइबा क्वेश्चन जिनेबा लाइसे को मथक्तै थिदरक्तौ नते हमने दा हाइजे मखादै थिगतौने हमने को अदुइ फॉर्मूला दुमा ग्याम दादा हाइ तारे को अदुम लेरे देन नोजिक से लेइबा मरक्सिदा अदु खक्तसु नतना अखोइगिदि अमुका मेन प्रॉब्लम जे अखोइना कुकीदा लौसिंग पिबो ओइना थोकिदरादि खंगद्रे को मेन प्रॉब्लम जे अखोइगिदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम से हम चाउन लेइबा मणिपुर गवर्नमेंट ना ममांगदा पी शरत न वरम नोमाले इंगनमदा को माना थोकिबा चिठी लेटर अमदा डिस्ट्रिक्ट की न्यू सब डिवीजन की मनुंगदा न्यू विलेज फॉर्म तौरपसिंग से मसिंग से रेवेन्यू डिपार्टमेंट दगी एक्चुअली ना थोकप्रा नत्रगा थोकतब्रा हाइबजे रीचेक तौ हाइबा मसु याउरीबा सिम लेरेको अदगी अखोइगिदि लोअर कोर्ट अमदि अपर कोर्ट साइगी कुकी चिफ्टेंशिप राइट से लेबनिना अदुगा हिल एरिया कमिटी अमदि ADC की इशू लेबनिना रेवेन्यू डिपार्टमेंट यौदना फॉर्म तौगिबा विलेज मयाम म यावे हाइबजे मखोइ यामिना हम चंगेबको सिगिसे आइडेंटिफाई तौदबा यारोयबा अदुसु 2001 की मतुंग गातने 2001 की ममांगदि थोइना बुलेरमदो मांद्रे 2001 मतुंगदने याम लेरमदोइसेको सिमिलर देन 2023 की सेंसस की एक्सरसाइज 2023 की कनोदा रिपोर्ट अमदा सेंसस से कमाइन तौदेनो ओइना इरकपा को अइन खनबदा गेजेट रिपोर्ट अमदा को मदुदा याम डिटेल ओइना यावबने को RGI की नोडल ऑफिसर ओइदोइबा कमिश्नर ऑफ कनो ओइदोइसे पॉपुलेशन की सेंसस थीबे ओइदोइसे माना डिस्ट्रिक्ट लेवल की डॉक्यूमेंट मैम से माना कौरकांदा मास्टर डायरेक्टरी दुगा मैचिंग तौनो ओइना यावबने आई फोन में मुटख्रे गेजेट तो पागे गेजेट तो करमनो वॉल्यूम क्या नो येंगा हाइबे याबने को अदुई पोतो यावेबा अदुना 2001 दगी लाइबा सेंसस सिंग से whether they have matched it properly or not से क्वेश्चन ने बा अदुना लिगेसी डाटा जे थिरकपा मतमना कदाय वाइ दे थिदोइनो हाइजे अखोइगिदि यामा चौबो क्वेश्चन हम लाएबा द NRC बेसिकली अपडेट तौहाइ तादि ngasi 2027 निना 2 NRC हेबा लेतुइसे अमना 1951 की लेरनी अदुदा लिगेसी डाटा लिंक तौरकांदा 2027 दा न्यू NRC बुकलेट अम फंगदोइनेबा सिबाउदि चुममदौ माले हाइजे अतै याद्रगसु को अदुना 2027 दा लेबा पॉपुलेशन जे सिगी एक्चुअल पॉपुलेशन जे करिनो हाइबजे अखोइ कदाय वाइदे लौदुनो हाइबा क्वेश्चन दुने लाइसे वेदर अखोइ न्यू सेंसस तौगद्रा नत्रगा हानगी सेंसस रिकॉर्ड तै लौगद्रा अदai जुदा कंफ्यूज तना BJP कामुजना NPR पलक बोरमदौ मालेबा इन खनबा अदु अखोइना यानिंगदे हाइबने अखोइना हाइदो को सिनेब लेइसे 2001 की ममांगदा अखोइ 2001 मतुंगी एनी डाटा जे अखोइ एक्सेप्ट तौदे हाइबने अखोइ हाइसे कोर्ट केस ले अदु लेको अदुगा इफ अखोइ अंडरस्टैंडिंग मतुंगिना कईगुंबा सेंसस का कनोगा अखोइगी NRC का पुन्ना चटमिनागे हाइरगदि मरमदि कइनोदि कदाय देनो म पॉपुलेशन जे लिंक अप तो काय दे ngasi की डेट तैरा ngarang की डेट तैरा 2001 देरा 2010 देरा 1999 देरा काय देनो मदि पॉपुलेशन जे थिगत प होदोइ ने मनिंग द ती दोइनेबा
yeng check tawba hodine ba ko adon ma mo ka na kai gumba 2027 gi hojik lai ba population ji dagi thigat pa tar ga di maningan na thigala ga 1951 gi dagi horaga ai gi legacy data leibra leitabra yeng ba tar ga di RGI na NRC 1951 je ko update to matamda census 2027 gapunna natraga tongana mai mamang da update to gadam tawni haibagi Gazette of India da notification ama towan gadam neba assurance ama da ka waiba Gazette of India da manipur government na chithi igera court kera toga Gazette of India dagi whether the census will be the NRC will be updated before the census with the census or after the census to ma towan mam changeba ko si thok ta ta di akhoi NRC se tawroi haib se confirm hoi doine moi namfu the census to ki doine ba similar ko adoi ta di akhoi delimitation exercise la ne ba similar ko then secondly masi to matam da RGI na state commissioner of NRC updation aduga some officer khara appoint to rane ko aduga NRC ayu ja hijai duma 1951 2007 ji ani je 2007 da leiba population data aduga 1951 ji ga legacy data ma match to na doine ba adu marak tu dane ba koi foreigner ne adu ne adani thola ka toise ko then adu matung da final population data 2027 je masi withheld tham doine ba NRC process loi dri ba withheld tham doine ba ko withheld tham ga NRC process loi dri ba tham gani aduga NRC process loi dri ba tham bai se kalai ba tham mino ai kanda deportation or resettlement ko original population lai du di lai jara me India gi tribunal ka kana ma gi tawjara ni ko foreigner phangwajing du di ko either complete deportation loiba natraga resettlement loidribao ko akoi gi NRC updation je withheld thamgadam ne haibne ba ko ai je si potchine lai je adu hoji ki oina akoi de yamna concern oiba jaga haiba targadi new district formation to giba frezol ke ka lai je Government of India na su hoji ti mana hoji tane yam thenge mana border fencing ke ka to rei je akoi United Committee Manipur na su fencing je akoi yaning da ba jaga mayam yawi akoi ni yaning da ba jaga do na kai no ai ka na akoi lamma nge haibe ni adubu infiltration gi issue se la ka na di akoi na 2027 gi census moina move to reba pot se at any cost akoi NRC update yaudana ko legacy data 1951 yaudana tawon ba yaba condition oi de ya ma no si habi bu chumme ba akoi uji thoi ba lan litan ga tori me am se house count to buda ngasai gi party ani mak se separate administration na traga council gi demand ma moi manung da phum ga chali bne ba aduna maram mo ka na population count to kanda akoi population je si dai soi ba le si map ma yek na ba honar ko dai thok la ne lawi hai tare aina su ko ai site te so sine aina thamning se ko aduna akoi yi oina ai nga sai so haje ba ko akoi yi oina concern ya moi ri se 1950 schedule tribe order se ani ra ahum rak amend to ga any kugi tribe se amung lokthok pa amu hapsan ba lokthok pa hapsan ba to ni na handak ki se caste census su yawe ba hana caste census se tawi to de yeneri ko adu mioi kana ai subject di ai subject to correction subject de hai ba ngamdre ai gi oina di electronic caste census to se han bo do male ba aduna AKT hai ba any kugi tribe hai ba point se akoi yam ti concern oi ba adu gumba census to matam da yam concern oi ba jaga oi ba हम दी AKT ट्राइब से की मनुंग दा करम बा सरनेम करम बा क्लान करम बा कनो ममिंग सिंग याव गे है कोई खंग दे अदुना AKT ट्राइब से की मनुंग दा कई गुम्बा लीगेसी डेटा 1951 दा लिंक तौद्रबा को कनो एनालिसिस दा लिंक तौद बिदा सेंसस तो गिता दी AKT से की मनुंग दा numerous number of new inhabitants will be recorded aduna maram oy kanda akhoi gidi government will laser gadi either they come up with the census without the census or after the census or so gazette to butho di akoi di Government of India gi gazette to mangam ta di ko accept to ga ha ni so recent statement da chief minister na thambi ki ba wafam aduga BJP de girum thambase NRC to gata di hana national population register to gada bani haiba ba fam thame adubu in case of Assam siaw da dumak to bi fam sule tuna government gi swai matang di determination na jaga kanu sa hai tare kamain thambi ni users amana ko ai ngasai notice window da haije gi ne ko BJP gi mi lakta ta di topic se sindopi on haije gi ne ko masi argument zum tawna ko da akoi na mu BJP man ge to ba tamona mu akoi ani manraga BJP mu chai ba mai chaki dore ba si se general discussion no ina sum to pi pam re di topic se ngasai haije gi ne ko nung din da if BJP lakta ri si topic se tambiu ado de BJP am bo yaw dana akoi na sum wari sa do haije bane do ai ngasai haije gi ne ko sima na tamjage ko mamde BJP na te ko aduna hamda ina haijaning se ko NPR gi matang se khoi gi government jina ngasai gi 2001 ko moina honar ka doje khoi census se
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ NRC 1951 ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯁꯤꯒ legacy data link ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ new NRC ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ population ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 2001 ꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯣꯔꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯞꯁꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ 2001 ꯗꯒꯤꯅ 2010 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ population ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ census ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ census ꯁꯤꯗ conflict ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ 2010 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ population ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ 2010 ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ 21 ꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ census ꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 2001 ꯗꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ conflict ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ revenue ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ conflict ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ then district ꯑꯅꯧꯕ allocate ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ conflict then illegal immigrant ꯒꯤ infiltration ꯒꯤ conflict ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯤना ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2010 ꯒꯤ data ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2001 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ NPR ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 2010 ꯗ ꯃꯣꯏꯅ NPR ꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ population ꯒꯤ census data ꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2010 ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ 1951 ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ 10 ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ satisfy ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ census ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ new census ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ new census ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ whether they do it with NRC ꯗꯨ collectively ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ concern ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSO ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ 1951 ꯒꯤ NRC ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ it was done with census ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ just few questions were struck off ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣ question 2-3 ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ census ꯇꯨꯅ NRC ꯒꯤ National Citizen Register ꯒꯤ register ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ with addition or subtraction of some questions ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ NRC ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ sorry NRC ꯇꯧꯅ census ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ objection ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ 2001 ꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ major population calculation ꯂꯩꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ 2001 ꯗꯩꯅ 2010 ꯐꯥꯎꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ freeze ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ 2020 ꯒ 5 ꯒꯤ December 31 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅ freeze ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ 2025 ꯒꯤ December ꯐꯥꯎ freeze ꯇꯧꯔꯕ population ꯁꯦ 2001 ꯗꯒꯤꯅ 25 ꯒꯤ December ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ accurate ꯑꯣꯏꯕ data ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ NPR ꯃꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ NPR ꯁꯦ acceptable ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ NRC ꯒ NPR ꯒ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ NRC ꯁꯤꯅ original citizen ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ Indian origin citizen ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ NPR includes everybody foreigner ꯅꯨꯡꯂꯦꯟꯅꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ even asylum ꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ asylum ꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ any individual ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ understanding ꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯁꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯁꯤꯅꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ workshop ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ discussionꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ support ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ Assam Accord ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Assam Accord ꯇꯨ ꯌꯥꯝ study ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯒ favorable ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ favorable ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯁꯤꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NRC ꯁꯦ conduct ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ modalities ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ framework ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ Assam Accord ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ NRC ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ framework ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤ 1946 Foreigner Act ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ tribunal ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ favorable ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ complicated ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ NRC ꯁꯤꯗ sorry census ꯇꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ caste census ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ caste census ꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ electronic caste census ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2001 ꯗꯒꯤꯅ 2001 ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃꯗꯤ accurate ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯧꯔꯒꯦ 2001 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ population data ꯁꯦ whether NPR ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ census ꯒꯤ data ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ revenue ꯒꯤ data ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯁꯤ accurate ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ RGI ꯗ ꯀꯩꯅꯣ notification notice ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕ notice page ꯁꯦ 15 ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ second notice ꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯥꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 15 ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ running May ꯒꯤ 15 ꯗ ꯂꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ court ꯗ case ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ NRC ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ with or without census ꯑꯩꯈꯣꯏ accept ꯇꯧꯏ but 2001 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ population ꯁꯦ accept ꯇꯧꯔꯒ
अदवाइदगी फैमिली लिंकेज सेमक पतारगदी नत्रगा अदुगी पॉपुलेशन दुना पुथरक पतारगदी मधु अखोय एक्सेप्ट तौदे हमने अखोय हाइजे अदुगी अदवाइ ग्राउंड दुगा तने अखोय ना हाइजे को सिमा हना ए अहन राउंड तम जगे ओके सर without अखोय कनो सी एनआरसी सेंसस से except that we only when अखोय हुजिके थंबी के ओजादो ओजान थंबी के दो अखोय 1951 दगी ना अखोय 2010 से बो हंगलगा सिगी मखा दगी और लिले चखरे हुजिके वर्कशॉप एक्सेप्ट तवई वारी से कमाई लाइनो है गांदा अखोई हुजिकी एनआरसी से तौरप मतमदा पॉपुलेशन अहुम फंगदोइने सी मैम लोई खंग अखोई मैम लाओ हुजि लाओ होंग तौरी मैम जिदा एंड पॉइंट जे काइदे चतोइनो है जे अखोई करामदा अंडरस्टैंड तौनद्रि बिमालेबा आई वाखंदा को लालमजु आइको everyone is talking about NRC to the foreigner khandu kadam ni loi hai bo mayam je ko but foreigner je khandu ko matam da tribunal jina to gada mathau je khoi gi lam ji ga favorable oi ba mong da product di yaro aduna framework am da ka oi ha bane ba koi government jina move to matam da khoi na hai je dune ba ko masi da ka oi be mayam je kai no ha kan da original manipuri citizen ama indian citizen ju oi ba ma phangane ba ko aduga Indian citizen di oiba Manipur da le pokpana taba kangbu masu phangane ba aduga original foreigner amaga mi hum ne ba phangdoi je ko original or asigi India da pokpami Manipur da la aba mi sidi even ILP da su 1961 da tawraga akoi gi ngaglo ma di lai rabne adu ILP do implement to da ngamira ngamdri ra adu na maram ora kanda issue me amam lai sine bo je ko aduga kasai gi Indian foreigner ama number 3 da ina hoje haije ba original foreigner ama phangdoi je sigi foreigner jidi home country na kai umba akoina magi database phakat pa matam na ma je India da 1951 gi chahi manga mamang ba hai tare ko whether partition mat mamang da lakpo igera ama lakpo igera ko 1951 gi mamang amaning dai phangda ta ru chahi manga mamang ba mama chahi manga manung da adu chahi manga gi mamang da lakraba mi oi ba ta ga di madu Indian citizen oina lowni hai ba gi kano da foreigner kano da yauri ne ko adu yaw na maram oi kan da adu gi potu da phangak ta ba ta ga di if some people adu mami phangba ta di how does the government tackle have to decide on the yaro ba asam condition da tawdi tawraga ngasai gi chahi tara gi voter list kakthalaga thamba amuk tribunal du da last tribunal du na since you have lived in India for more than say 1960 da po mazuma chahi yang kai mangau bu suro ne ba adagi magi land record le ni magi pan card le ni aadhar card le ni macha masu India da like ta money bank account le ni issue am lakne ba sigi issue je lakuganda how does the government of Manipur decide if the foreigner background say yam proof to wangam da targadi Bangladesh machane na embassy da taro ganda sidi khapasa khang de na haidura di adu nupa do langjan mudi adam ni na madu ma position no kai da tham de no na khana bagi da makti akoi hojiki workshop se na taga discourse ma to je ha je with constitutional expert of the expert hai tare ko ai gi gangba constitutional expert to gamena poraga akoi ga tanan mangamni hai ta di akoi ya je hai ne ko ya je sumain dam ja okay za akoi gi hojik lai report si NRC census to NRC to dragadi census akoi census to dragadi NRC to boy yaro hai pa si akoi ngasai gi discourse to na kamaina akoi gi BJP na lep thora in ha form sima aduga amarom da mu akoi gi hojiki with the expert of ngasai gi expert lawyer mayam ma aduga asam da gi su hanna ni yaw khraba aduga Manipur da gi su punna khanna rakanda ama to na punna phama kanda hairi basigi matang ge discourse to rakanda kanu ma puthurak to boy ta de accept to be form su laire ahan bagi chaning bu ja hojik se akoi gi Manipur da politically dum sensitive oiba kanom da dum situation dam da laire akoi gi border state oini akoi Manipur se duna sigumba sida di akoi gi kanu sida da NRC hana tawgadabani aduga akoi gi census hana tawgadabani kaina simai lakka pochi census gi mamang NRC hana tawgadabani kaina lakka pochi swai sida koi line kanu tawba yadra pot am government ki site gi su akoi gi NPR gi form su thamai natraga akoi gi kaigumba condition khara da dum tawba yaba legacy data check tawba dum yaba pochi si gi form mayam ma kak thamak bahai tai site gi chief minister site gi sutuna si politically sensitive oi banara swai gumba hiram mayam lei banara aduga si je ground da kamaina khaktang akoi oza kamai reflect to biding swai area se I on the conceptually gyan da da jaga am yauri bo NRC update to ja ne ba 1951 gi NRC do hojik 2027 da update to ja ne ri ne ba koi je ko akoi na update to je kana no ba 1951 gi mi do macha pa kya pokhre na thidarak toira na taga somna kandal leri bi mi je magi legacy data je 1951 da yaw bra na yeng do ra ba question do ne lai je ko swai de ne ba confuse sali je ko confuse sali je mathak tagi ai pa ipu mayam do hadi 1951 dagi sanda je pokhara era na traga pokhale ra na yeng magi concept ma da clear with the tamo se to pini ngal ko tamo se swai bi sine lai se ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ RGIꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯇꯔ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट की केस में हम लई रोई थोकपा जगह सेंसस तौब मतमदा मसागी ओइबा होम ग्राउंड दुगा मागी एक्चुअल लम दुगा लिंक तौबगी पोचे सागी होजिकी अगस्त हाउस काउंट होदोइनेबा अदुदा ngसागी अखोइ सिदा लेबा IDP मैम दे IDP मरकता लेबा मी मैम सिगी मोइगी हाउस काउंट जे कमाइन तौदिनो हाइबा पोतो याम क्लियर ओइना ngसागी 32 पॉइंट क्वेश्चन हंगबदुदा क्वेश्चनर दु मनुंगदा मोइगी याउदेबको सिमा प्रॉब्लम लेगो देन सेंसस तो महा जथरा तौथोखरे खन बतारगसु गुजरात की केस अमदा सुप्रीम कोर्ट की केस अमदा को याम क्लियरली मेंशन तौइको मसिगी जे लास्ट डाटा ट्रांसफर ऑन गरकान को कुइसेलकपदगी डाटा ट्रांसफर ऑन गरकान वोटर सिंग जे ट्रांसफर तौथोकी बे केस लेबो गुजरात को अब माई लेब जगह वोटर से ओननगी है अदुगुम केस लेब मणिपुर की हजिक लेब डेमोग्राफिक प्रॉब्लम नत्रगा इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम से 1950 शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर से 3 टाइम्स कुम एमेंड तौरकानजिदा AKT एनी कुकी ट्राइब से अखोइदे याम चैलेंजिंग वरी से अखोइगी माउ मरम प्रोल पोमाता अमदि तामोना हाबिबा टेक्नोपल चांदेल की वरी से सिदी तामोरे सोरो की कांग्रेस पार्टी बुनते अखोइगी ऑल पॉलिटिकल पार्टी मतमदुगी ओक्रम इबोबी पालिंगैगी अमदि इप्सा केसे न केस तौरगा मसिगी पोचे RGI दे तौर कलथदनगी बले सब डिवीजन मापन से को अदुदुना 2001 की मतुंग दे लेबा मी म्याम से मसिग मणिपुर की ओरिजिनल सिटीजन याम क्लियर होइबा पॉपुलेशन की डाटा नते हाइबने को क्लियर होइबा पॉपुलेशन डाटा नतेबा अदुना 2000 ममांग बौदी अकोइ मणिपुर की 1 की ममांग बौदी अकोइ थाजब याएबा 2001 की मतुंग ददी एनी सेंसस तौगी बजे 2010 दा तौबो येरा 10 की मतुंग दनी NPR लाइजे अदुगा अदुदा तौबो येरा अदुगा ममांग दा तौबो येरा 1 दा तौबो येरा 10 दा तौबो येरा हुजिक तौदोरी सिसु अकोइ थाजदेबा ममदी 2001 दा को माउ मराम पुरुल पोमाता मतमदुदा कांगपोंगपी डिस्ट्रिक्ट लेत्रि को फिरजोल लेत्रि गसा हाबी डिस्ट्रिक्ट लेत्रि अदु मतमदगी हौना पॉपुलेशन कॉन्फ्लिक्ट से लाबनेबा इन्यूमरेशन कॉन्फ्लिक्ट से दुदै लाखरेबा अदुना मरम होय कांदा अखोइगी ngसाइगी लिगेसी डाटा जे फक्पा मतमदा नत्रगा थिगतपा मतमदा कलाइ वाइदगी थिगलक्तोइनो हाइबा पोतो करम डेट तक होदोइनो हाइबा पोतोनेबा पॉपुलेशन जे काय डेट तक होदोइनो हाइबा पोतो मदि खंगमिनबा म दरकार ओइदब्रा हाइबा क्वेश्चन जिनेबा लाइसे को मथक्तै थिदरक्तौ नते हमने दा हाइजे मखादै थिगतौने हमने को अदुइ फॉर्मूला दुमा ग्याम दादबा हाइ तारे को अदुम लेरे देन नोजिक से लैबा मरक्सिदा अदु खक्तसु नतना अखोइगिदि अमुका मेन प्रॉब्लम जे अखोइना कुकीदा लौसिंग पिबो ओइना थोकिदरादि खंगद्रे को मेन प्रॉब्लम जे अखोइगिदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम से हम चाउन लेबा मणिपुर गवर्नमेंट ना ममांगदा पी शरद नवरम दो माले खनबदा को माना थोकिबा चिठी लेटर अमदा डिस्ट्रिक्ट की न्यू सब डिवीजन की मनुंगदा न्यू विलेज फॉर्म तौरपसिंग से मसिंग से रेवेन्यू डिपार्टमेंट दगी एक्चुअली ना थोकप्रा नत्रगा थोकतबरा हाइबजे रीचेक तौ हाइबा मसु यावरीबा सिम लेरे को अदगी अखोइगिदि लोअर कोर्ट अमदी अपर कोर्ट साइगी कुकी चिफ्टेंशिप राइट से लेबनिना अदुगा हिल एरिया कमिटी अमदी ADC की इशू लेबनिना रेवेन्यू डिपार्टमेंट यौदना फॉर्म तौगिबा विलेज मयाम म यावे हाइबजे मखोइ यामिना हम चंगेबको सिगिसे आइडेंटिफाई तौदबा यारोयबा अदुसु 2001 की मतुंग गातने 2001 की ममांगदि थोइना बुलेरम दो मानद्रे 2001 मतुंगदने याम लेरम दोइसे को सिमिलर देन 2023 की सेंसस की एक्सरसाइज 2023 की कनोदा रिपोर्ट अमदा सेंसस से कमाइन तौदिनो ओइना इरकपा को अइन खनबदा गेजेट रिपोर्ट अमदा को मदुदा याम डिटेल ओइना यावबने को RGI की नोडल ऑफिसर ओइदोइबा कमिश्नर ऑफ कनो ओइदोइसे पॉपुलेशन की सेंसस थीबे ओइदोइसे माना डिस्ट्रिक्ट लेवल की डॉक्यूमेंट मैम से माना कौरकांदा मास्टर डायरेक्टरी दुगा मैचिंग तौनो ओइना यावबने आई फोन में मुटख्रे गेजेट तो पागे गेजेट तो करमनो वॉल्यूम क्या नो येंगा हाइबे याबने को अदुई पोतो यावेबा अदुना 2001 दगी लाइबा सेंसस सिंग से whether they have matched it properly or not से क्वेश्चन नेबा अदुना लिगेसी डाटा जे थिरकपा मतमना कदाइ वाइ दे थिदोइनो हाइजे अखोइगिदि याम चौबो क्वेश्चन हम लाएबा द NRC बेसिकली अपडेट तौहाइ तादि ngasi 2027 निना 2 NRC हेबा लेतुइसे अमना 1951 की लेरनी अदुदा लिगेसी डाटा लिंक तौरकांदा 2027 दा न्यू NRC बुकलेट अम फंगदुइनेबा सिबाउदि चुममदौ माले हाइजे अतै याद्रगसु को अदुना 2027 दा लेबा पॉपुलेशन जे सिगी एक्चुअल पॉपुलेशन जे करिनो हाइबजे अखोइ कदाइ वाइदे लौदुनो हाइबा क्वेश्चन दुने लाइसे वेदर अखोइ न्यू सेंसस तौगद्रा नत्रगा हानगी सेंसस रिकॉर्ड तै लौगद्रा
अदा इदुदा कंफ्यूज तना बीजेपी कांगबुसिना एनपीआर पलक बोर दो माले बा इंकन बा अदु अखोइना यानिंगदे हाइबने अखोइना हाइदो को सिनेब लैसे 2001 की ममांगदा अखोइ 2001 मतुंगी एनी डाटा जे अखोइ एक्सेप्ट तौदे हाइबने अखोइ हाइसे कोर्ट केस ले अदु लैको अदुगा इफ अखोइ अंडरस्टैंडिंग मतुंगिना कईगुंबा सेंसस का कहोगा अखोइ एनआरसी का पुनः चटमिनागे हाइरगदि मरमदी कईनोदि कदाइ देनो पॉपुलेशन जे लिंकअप तो कायदे ngasi की डेट तैरा ngarang की डेट तैरा 2001 देरा 2010 देरा 1999 देरा कायदे नो मदी पॉपुलेशन जे ठीगत होदोइने मनिंग द तीदोइनेबा येंग चेक तौबो होदोइनेबको अदोनो मरम ओइगाना कईगुंबा 2027 की होजिक लैरिबा पॉपुलेशन जिदगी ठीगत तारगदि मनिंग अन्ना ठीगतलागा 1951 की दगी होरगा आइगी लिगेसी डाटा लैब्रा लैतब्रा येंग तारगदि RGI ना NRC 1951 से को अपडेट तो मतमदा सेंसस 2027 गपुन्ना नत्रगा तोंगाना माई ममांग दा अपडेट तौगदम तौनी हाइबगी गेजेट ऑफ इंडिया दा नोटिफिकेशन अमा तौगन गदम नेबा एश्योरेंस अमा दगा वेबा गेजेट ऑफ इंडिया दा मणिपुर गवर्नमेंट ना चिठी इगेरा कोट केरा तौगा गेजेट ऑफ इंडिया दगी whether the census will be the NRC will be updated before the census, with the census, or after the census. तो मैं थोड़ा मम चंगे बा को सी थोक तता दी अखोई NRC से तौरोय है से कंफर्म होई दोइने मोय नमफु द सेंसस तौके दोइने बा सिमिलर है को अदोय तादी अखोई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज लाने बा सिमिलर है को देन सेकेंडली मसी तो मतम द RGI ना स्टेट कमिश्नर ऑफ NRC अपडेशन अदुगा सम ऑफिसर खरा अपॉइंट तौराने को अदुगा NRC आयु जाहिजे दुमा 1951 2007 जी अनि जे 2007 द लेबा पॉपुलेशन डाटा दुगा 1951 जी का लिगेसी डाटा मा मैच तौन दोइने बा अदु मरक तो दनेबा कोई फॉरेनर ने अदु ने अदानी थोलक दोइसे को देन अदु मतुंग द फाइनल पॉपुलेशन डाटा 2027 से मसी विद हेल्थ थम दोइनेबा NRC प्रोसेस लोइद्रिबो विद हेल्थ थम दोइनेबा को विद हेल्थ थमगा NRC प्रोसेस लोइद्रिबो थमगनी अदुगा NRC प्रोसेस लोइद्रिबो थमबाइसे कलाइ बो थमिनो है कांदा डिपोर्टेशन और रीसेटलमेंट को ओरिजिनल पॉपुलेशन लेबदुदी लेजर में इंडिया की ट्राइब्यूनल के काना मागी तौजरनी को फॉरेनर फंगबजिंग दुदी को इधर कंप्लीट डिपोर्टेशन लोइबा नत्रगा रीसेटलमेंट लोइद्रिबाव को अखोई की NRC अपडेशन जे विद हेल्थ थमगदम ने हैबने बको आइजे सी पोचिने लाइजे अदो होजि होजि की ओइना अखोई दे यामना कंसर्न ओइबा जगह हाइब तारगदी न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन तौगिबा फ्रेजोल के का लेजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सु होजिकती माना होजिकतने याम थेंगे माना बॉर्डर फेंसिंग के का तौरेजे अखोई यूनाइटेड कमिटी मणिपुर नसु फेंसिंग जे अखोई यानिंगदब जगह मयाम यावे अखोई ने यानिंगदब जगह दुना कइनो है काना अखोई लम मांगे हाइबेनी अदुबु इन्फिल्ट्रेशन की इशू से लाकानदी अखोइना 2027 की सेंसस मोइना मूव तौरेबा पोचे एट एनी कॉस्ट अखोई NRC अपडेट याउदना को लिगेसी डाटा 1951 याउदना तौवन बे याबा कंडीशन ओइदेबा यामना होजि हाइबेबु चुम्मेबा अखोई होजि थोइबा लान लितान का तौरी मैम से हाउस काउंट तौबदा ngасai पार्टी अनिमक से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा काउंसिल की डिमांड में मोय मनुंग द फुमगा चलिबनेबा अदुना मरम ओरका ना पॉपुलेशन काउंट तौकांदा अखोई पॉपुलेशन से सिदै सोय बावले से मैप अमे येकनबा होनरकपदा थोप लाने लवे हाइतरे आइनासुको आई साइट जेसु सिने आइना थमनिंगे सेको अदुना अखोई ये ओइना आई ngасai जो हाइजबदो को अखोई ये ओइना कंसर्न याम ओइरि से 1950 शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर से अनी अहुमरक एमेंड तौरगा एनी कुकी ट्राइब से अमु लौथोकपा अमु हप्सन तौबनिना हंदक की से कास्ट सेंसस यावेबा हाना कास्ट सेंसस से तौही तौदे येनरी को अदो मियोय करना आई सबसाबदी आई सब्जेक्ट टू करेक्शन सबसाबदे हाइबा ngамद्रे आई की ओइनदी इलेक्ट्रॉनिक कास्ट सेंसस तौसे हान बोर दो मालेबा अदुना AKT हाइबा एनी कुकी ट्राइब हाइबा पॉइंट से अखोय याम ती कंसर्न होइबा अदुगुंबा सेंसस तौ मतमदा याम कंसर्न होइबा जगह होइबा हमदी AKT ट्राइब से की मनुंगदा करम सरनेम करम क्लान करम कनो ममिंग सिंग यावगे है कोई खंगदेब अदुना AKT ट्राइब से की मनुंगदा कईगुंबा लिगेसी डेटा 1951 दा लिंक तौद्रबा को कनो NRC दा लिंक तौदबिदा सेंसस तौगिता दी AKT से की मनुंगदा numerous number of new inhabitants will be recorded aduna maram oikanda akhoi gidi government will laseragadi either they come up with the census without the census ko or after the census or so gazette to butho adi akhoi di government of india gi gazette thon mangam ta di ko accept to hai so ni so main tam sake okay sir akhoi gi 1951 gi 1951 ji sin rakanda akhoi gi huji huji koi de issue si myam lai riba akhoi gi cut off si
cut off here high tare se legally eduka practically viable oidura haiba question chisu aso goma ticket pemtang se mayam la eduka there are some condition akoi ga legacy data se akoi di kai thit na haiba ga si obviously later si ge so question am so du tara ga di legacy data thi matam da census yaw da ga di yada ba gi rumam jo tholak pa ge akoi oja kanu na supan bi re kanu ka da ai oja kanu da oja roi ba gi oina hujiki du matang da lak ke legacy data akoi gi si kanu check to busing matang da any clarification tham biyo amda da tum do waru ga de kanu wa do re na sai any ko ki ta try ki matang cha do cha ba do din nei na si ko se ka leker commission 1955 ta any ko ki kana no si define to yaw ro ni sei da akhoi ni any ko ki tribe hai ga any maming amasu loi any yare ara pasang pa yare ga hai se ma khoi ni yang chen no wat pa na ta ga khoi na inquiry work kano to work pa sina oigadra anatra aina soibra aina yengde ka leker commission 1955 ta any cookie tribe kanano se my recommendation da any cookie tribe se sina na define to yaw ye sigi idea sim di matang cha da mu ai so ga okay thank you so much oja aro bege closing remarks ai fair chance ne oja tham jege oja any clarification tham jege haziki tamoy so na legacy data gi matang na haibi de ko yae bako adubu ngasai legacy data do connect tawdringai da ai ai yom yaw ridana ko ai tare ko ai je ko maroin ai pai ma du na tabako se samna haibda head of the family si nataga any household la leba mi amaje ma si calculator ko matam da ma gi dagi maning da thigala ka to ne si legacy data do di any document o jinu yare ne pan card wagera amma wagera whatever document samna haibda ai gi pai pu gi matam da le ba logi kasna thi ba whatever ko adubu ai amani changdro today ngasi numit NRC tawje ai ta de asam gi ju dumai taw wor ngane ba 2000 se samna haibda ngasi date 1 de NRC thiba ho do heng numit 1000 loy ga de NRC loy su ya ba adubu ngasai gi kadai wai de gi thiba ho ge ba potamadi loroi dra ba ko adi ngasi gi numit gi thiba ho ga ba gi ko aduna ngasi gi population du de gi back to maning chala thi do na ta bra ba de NRC taw ri na heng pok pa ngang du su hangsit pok bo su mo ma gi su adu numit te du ma huni ade masem pok pa ngang du su mai su adu numit te du ma huni ya di adu di alai di beram lai ba then secondly ne hygiene is ko jadak na ko ngasai gi if NRC si loy ga di census se mo ta ka we bra ba kaino di NRC du de mi du ma gi linkage me am do loin thi ra do ne ba ko natra probably thi ra ne ba ko adai de di mai da ka we hoi ma gi ma cha ma su du gi census to mai ma cha ma su ya ho de ba du pot ne adu will the government agree to spend 2 times ani da spend to bagi da ka yara kadra sakana generally ne ai na ai je ko shini ai na khali mam di 1951 NRC to kanda NRC gi administrative report to da yam clearly paisa ani da kai thui aduga main party ama katane masi nai je adu da questionnaire ani pa ra chat pane moina as per the administrative data shini ba aduna population count to je somewhere kadai de no mari ho de aroi ba adugi population count to je ko kadai de no ma ho doi ne ba aduna akhoi argument je 2001 gi matung da gi population count to ba aroi 2001 gi matung da leba issue me am jana clarify to go adui matung da tau je ha ne ba adugi AKT gi matang je de ko any kugi tribe sida hoi maming do kaka legal commission na list or bi but ko maximum of the manipur leba tribe se ko masing en gali je AKT de atane ba maximum je on de ne ko khoi gi leba ngasai gi count se yam clarity wai na hai ta hosi tamona hai bi dumai na manung da AKT gi manung da tribe kya le ji tamona ngasi hai bi ra kan da khoi na mayam jira aya matam da uri si di AKT gi manung gi tribe masing do u de ba why not kari manung gi no AKT se amuk lok thok amuk hapsal laga tawrami se kana gi benefit oina ma tawbono matam du gi wari di to se ba ko kana gi benefit oina tawbono hai bi di yam chaw question ama dum lei ne ba aduna akhoi da yam nuai tri se hojik suni manipur yeng biu amuga na haire na habi gadra saikot ka henglep ka da leiba MLA ani se moi AKT ne any gi tribe ne ko saikot ka henglep ki si akhoi da yam na confusing oi ba nuai se da bai tare ko sigi pochini le je atai di naga gi jaga da leiba senapati mauram purul pomata adu di heng electronically tor ko matam da loi ma clarify to chat kine ba but hosiki jaga se di ngasai gi population count je karai dei hodoi no ai ba lep tra di ko population count je karai dei hodoi no ai ba lep ho tra di ko adu ta di hekta NRC to ri ne na jaga ma de lep ka ho da di
madu ai wakhan de feasible oi da bra na khali ado sugum argument me amje tawna bane khoina constitutional have ai wakhan da tamoju constitutional expertise oi mo koi intellectually kitang para ko laga ne ba khoina ngang ne se ko ai ju chawk ma para ga ngang ne ai da re ko ado ai ngon gi tamona pa ba yin me gi tamona ne chung gi bi ai wari bu ko tawu akoi gi use gi workshop ma di thoro ina ko yam tina thoro ina tamona ai argument me amje thamna ba akoi gi so akoi na argument to me amje thamna ba maru ina ko ngasai gi foreigners sing je phangwa matam da kala ida thamni 1946 foreigner ek adu da 1950 ek adu da loi yaujarabni ada yaujarabni loi hai ba but tamoji jo hai gre ko kano gi mi tamo som na hai gre mizoram gi windi yam phasan thamme na fan ga kai thok tana thamme na ko aduga open board thami lastly kaino hai ganda akoi gi lakadu ba population je kuina detention camp na thambanga moy ba kuina ko jaga jail de thamya roe ba somewhere moy tholakane ba thola ma asam gi energy do kitang asam gi ekoto kitang study do kan da 10 years moy voter card changam basing do foreigner ne khang kan 10 years strike off to weba voter card ka thale ba after 10 years moy amuka voter card change kamain change no india gi citizen act ki matung ina relevant citizen act ta india citizen apply to boya ba jaga so phang ka ne moy na adu gi do phang ma tam da akoina adu citizen jing do accept to godra to re dra ai wakhan da di akoi usi NRC ki matang na mayam ngang na ri se si final conclusion je ai karam khang den lawe ai wakanda aduna final conclusion ji da government ji ga miyam ji ga akoi ki final foreigner talk posing do how to accommodate them and deport to ya do mayam phang khini madu kamain to ga to si ga do adu tana na ba adu ga tribunal si su akoi ki manipur ki favor da mandi manipur je tribe to kwai le masing yam ba 36 tribe le ri ni schedule caste le ri general lady bamon lady and the caste census to the bamon lady ko adu ma mayam do loina ma akoi gi accommodate to ya ba tribunal ba sem bai mathau ta ba sidai da kugi gatang foreigner to loi ba mai tai de lising tara kun di soi to la kane ba koi myanmar rom dei lakpa bangladesh dei lakpa tripura dei lakpa soi to la kane ba tholei ba mi jing ji equally akoi na ngasai gi moi akoi gi manipur ma cha na ten hai ba ya radra boro territorial council ki case ta if a person is Boro, if he is living outside the Boro Territorial Council, so Boro Territorial Council na Boro amo ina phangada citizenship ki moi benefits sing do moi mi sing do loi phangal leba education wa gira mo loi phangal leba aduna koi framework se government na phajana semok da ta ga di masi conflict na dum Assam ki type ta asu sema matung da politically motivated oidana 1993 de sema foreigner tribunal do supreme court nam kathali ne ba noi gi se loisam ngam dre si tribunal je kana de na then another NRC gi tribunal amana tawra na NRC ji complete oi re ne adu su 2013 so haida oi bor ngani tamo ha bi du mai na 10 years ena change ba ko aduna ai ga sai je ba do NRC tawta ga di final NRC updation di ngasai gi the complete deportation na taga resettlement to tringai da updation lu hen bia deba aduna maram oi kanda framework se yam daka oi sakar na sema framework to miyam na yabo oi gadamne community loi mang yabo oi gadamne adu gi photo leiba ma changi na ismain tam okay